Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka aka ka kubor ka basngo tenan. Bat ka basngo sarong ya ka way na kisnong hapo ka Southwest Khasi Hills District. Lingba ka jinga ijingay jo kinok pinyat snong. Kani kisnong menta klala bat penne bat penrai biang ya ka way ni kijat sim ka belajan duk jat ha kani kijela jungi. Kani ka di kisnong umpung ka bahap hapo ka hima maharam simship Southwest Khasi Hills District. Hadian bakasnong klai bakawai ni kijat sim bakordor kabanang ru ban kren brio kabajutip kum kasim moina kelas dang bandu jat no hakini kidong kitan kasnang ompong haus nam arjar khatpra kelas na de sanctuary na kamata ban pendrai biang yakini kijat sim ta kabapen snayeng ban aja kasyang jakasa yakini kijat sim bakerpang balasaki balingba kate karukom bakasnang ompong klale menta kita kisim kelas dang bon pahat biang namar kijingyo kijakathya jakadam bar kijaka khapeleng kibabyang ya kini kiru ne kiye jogisem lasna bathan takisit balatap reben pat dausla slow nelor khnang ka ko knomla balung shapo pat kini kisem kinjo ba welasan khadosau menteri snang ompong habekran ban unong thok khubor lapan pau kada ko banikong bakini kisem kelas dang bandu jat apo kadang kathan kalong namar kat badang mi kisngi ki klaw klanang selan pat kiding bahir kem dan syu ta kala penlong ya kini kisem bakin phetna pulai thuru bakadau baar kalong namal baki breu kani kathan kijuriam takababu ekiro hajrang jukideng bat hadien bakini kisem kala khaplang bat long khun kini kibre kijulai ban shem bat dino eki haki yo ki hat kum haki yo khaput kum habalat hot kro bat kiwi kiwi pulai thuru bakini kijat sem ki khamya yo shushu sa Bangladesh namar kinong khai kijulai de yakini kisem hakador kabadam kata hado kumba sanne hindri hajar ba welesan ulai thuru bakasnang ompong nadu kasnam arja khatpra klapan long yakini kejaka kum kejaka ri sumar yakisem sanctuary baloi thuru bakasnang kalamaham batmana baknum shakshu yano ino bakinang riam lani ban penlong kum kimar khai yakini kisem haki yo kihat batlada ki bosh nang kilap kentin stamru kat kum kendon jakasnang Labo ka jikir paru yaki bor district kitchen khialam ban ai jingmana batik yaki breu kibak hai yakini kisem bat kalong lena yangi nada gindri bat sumar yakini kisem ka bakwe pat kisnong kimes nok tilang Universit ban han kena rumah ne por universit la pom na klau na rahie yang tang sedang nak mathan ne rumah ban tadi bang musong pung hanya kunoi ke rumah ban nong isap ana nyin banri masumar rumah klang ba mengjat musong pung universit yang kong haban nyaban pit kumna nyaban tri apa dung kumne ra kateri tane ra kono kawan ni hapan tendang tang sapit uto ada kupit uto ni hapit we kumna te propit pat yunusin ipit inamla man pit ruteli lane sauteli man perman saulia lane sauteli nama lada ai ngin ai ka saul ne pra umi su ban than ni hapan pit mi nyeu lane khat we untang ni la ban than ban hap yunusin kena pon ini kanyu sedang masang kan at orang ikat mat pelak kumnya kanang masuk
kejing ayu kan lihat mana Pek ni kuan ngasi mesik jeruk kan tadi sama kan ini kita sik ada penpin lupa naduk menin kenang bansuk mentah makan keluar kam tek men luar long kam jerong pek nane long kam jerong mah jerong ngomong lak mentek nang nestai ini kejikan yang kena bampor kumba like pas saya ke gue tang bantan yang ini sepo kita arkan kita sedang kan bampor kakum kajing jerong ini kasih karena kenang nih tay kajing jerong kalau boy kumba soput soput kalau bampor his kita tam na nadap karena kejikang makin rum sesuatu. Kita tahu ini gumne. Tiung ne usi din hapan cat. Ngin i gumne. Ngin ot. Ngin pen i ot mah. Hang này là y kadang kena jikang menrung minasin support nah kalau tahu yang awan i kumnya te poin tar jandep kan ya stang ini niat haman pendam te pendam saya kena kendian ada kendian sop dau do flow pas flow ni sini kon Kalau nela cilang lupung hanya kita dunia dan dia udah makan. Jadi karena metang yang rum ada apa? Ngaban ban lai so kali la stang palat kamu nak kanung syong hire nomor stang palat nomor ba kasih kalau ka kasih la ne flap ne pria ka yo lat en berus po stang te yo kiji peleng ne kumno kamu nak kam syong hire la stang palat la karben kamu nak syong ha sibuk kumne islai masuk mah handai om ngine bu lumari ni habu ni thau pe kilo gumno step by step kanang ba gumno ka slap la wan kanang bu lat barong sene ba ni kaman tik ta kaman ai biang sa sin ngai jero kanang ba ni per nok tang palan dalong tang kawe sla ya ne ba ani habat pe la le ba kanang ba ka kanang lat barong cepo kol batap ini nem teng lep sop nem rakon stang mang lebu jong ding nang ne jerong pe ngat sop pa ne kanang pa kan lat su barong sepo ibu pa ibu to kan kanang ba nak kadau kumun ni sene pau sing sene pau ni sene pat pau na nomor ba ne perbu ni haban bu kana labiang sama ni ibu ba yang peminat nomor pelan mah. Terakhir mana?
So hak bani kong pau jung kuble na kita jung pi. Dia dorikat pat ni hak ni ka po. Hak ni ka step jung ni si ni don kumne kum ki rangba jung resno. Nang ada u menteri jung resno pung. Bat kini dia ki aktif komiti jung resno pung. Te mentang ikwa hak ni ka por na ka mentang ban tempau hakmat jong kaperti ba kungis no pung nadu usnam arhidal kapta ni la persyang nagamta ban ri ban sumar nagamta gini disim moina hil moina ke kum ka do barsnong niliakut ba kum ga snong yen pen roi no ye gini disim moina da kabangin bu ye gini giro ane ki yeng ni kita kasong jongki kenang makin yo ban kha peleng nang makin jo te adu usnam ahja kapra ni le rai daga snong banginum sya su yano ibreu jong snong ba kindang bu ye gini giru nagumta ban penlongkum kamar khayi ne kagini sim te kabanukong galong ba adin bang UI mana kaliang gini gisim moina health moina kila jandu jat kapan kong galong kadau kalong ba namar bagi kau dingba kim don syuk namar kini gisim moina kiji siang yeng ha ki dingba kidon gi kleu ha ki ding bat ki siang yeng hangta bat ki kapleng hakun te namar bagi dingba bun mentai kila janlut Tumdon syuk nalor nang ta kibriu jong gene ke tan ki jungi ke area jungi ki jubu ye gene ki bu ye gene ki ro moina nang bagi moina ki nuan syong bat bakin kha bat hadin dah ba kila long kon gilek ban sim bat bandi no yati hamtam hagini giyo Yêu balat, yêu putro, nay sini than bordal. Tam kriyan jor bhai sa Bangladesh, ini gisim moina, nagmata ban riki, nagmata ban bu ha kijing, yuki kenang ba kinyo ban kran. Magini gisim moina, bilong ba start ha ban kran. Penbut kadega ka ba ubreu, ini kita try gi kran, kineru kran kumjo, kran gi breu. Jadi nak kata kedau, UI ba kini kita sim jelas sedang berdujat, nak senong gila mana, dan gila kang dia paro, senong bakimbit su banang bu kini di rumah na, yang rei daga senong pat gila persyang ban bu nadu usnam arjar katra, ban hadu mentah. UI ba kini gemoina sedang ban roy biang jumlong su kumah gini islam berdap berandang i bergelang bujat remeta i beda sedang roy sedang banton kini ki jaka kijungi berkong kalong ba kum gasnong UI ya kata kijing don kam nomar kini kisimuna dilong kisim kiba kordor sim kiba ramdor long ru kisim kepala ban keren kumakren ibreu ini nak kata kadau bangi sa ring sumarno nak kata kisim teh kaju kapor nak kaliang jongi kum gasnong nila don ru kajing mana ban nila kwa ru nak kaliang jongpi bapin subha ban ailem kum kajing penpena nak menta ki weipat tam ini ki area sedumi sene semana kali yang senong nilakang ru balada don gino gibawandi hayau balat hayau putro lene hagi di border area nyilan bu ya ki kum ki kinopek balada gilap ya kum kita ginum sa ngin hap ban sim kati sistem na kum kita ru namar bagi kuah ba Kada mangi ka sinong upong ni sumar gini gimoina kabati way pa di sinong kim sumar
kalong ko balik no namar kata nagaliang jong ke senong di bukum ke volunteer ban pek ban kami wan dia wihat la dadang don gino wandi ke moina ngin kem ke bakum kita ro ya ke ju ko poro ngi penpau ka benta na gamata ka sorkar apda me bor jo ke district ada ki subha ya ke banera plam na ka jumiru ban galiang ke sorkar banera na gamata bonom alat palat na gamata ban penjot apda me ni simoina kwa bala da galiang ke bor jo ke district banera plam nang ba kan ai ke jing mana alam ba nang begini gisim mula sinom di jaj nang gilang bun lalu dan seterusnya. Doa kejaka keba kumbes nong ya penlong kumba sansuri kadai nadu na porang ding kabadai ka sanot bat sya sau kadai syadu sya lau turniang namingi kadai nadu ka wa umi syasap ngi kadai syadu senda jong ka senong kanu sam akaba nukong sekenat kene kandu pom kajing kenram ya kaba orang ba senong jeng lokran hakaba sedang haba persiang ya kaban jawer hapo jo kadorbar ban ong ba ngin sumarno ya kane ke sim kaba niyo ba kalong kaba kordor ni kendu ke jing kumbang ye kendu haba ni persiang ban le ya kane kawa po jo ke area sinong kaba ngi sumar kini ki dokha agaba menekong ye kendu ke jing sibun na ki wipat di para sinong ki ba marjan tenre ha kabede bat kani ka simpat ni kendu ji agasin ka banukong na ki para sinohi namar ba kinyo ba kani ka longtang ka jing konsep jing pendut ka ya ka por bat ka dor jong ka jing pendut ya kani ka ba ni ai gela ya ka bantanya kini kiro tenre haba ka majority jong ka sinong ka klan ya ka ta ban bang ide ban sumarno ya kan ga jaisin muna mar kalong gasin ka bokdor kaban itu ba lada ngim sim ka jingkit kli kum ga sinong ka bamut ba kan ga jaisim ka sadu kan ga than ga dong ga jing marta haban la sim ga ta na dus ne mar jar ka tra ka ba sedang tang spotili ni jiro kaban la pendud ka bor sinong nata ni tengpan bat hadu menta minin kini ki benai swa ba kini ki jesim kinwan nya kaban khapeleng ban wading ni lagu hadu sau ko kali hapo jong kani ka area kaba kasinong kala skot den margata hadu kani klimat kabanta kini ki ru toro ki bang labu na lor ki sau kali ngidang at sisu mar ka jing penjor jong kamariang kabamut ba kito giding ki bang hi labu kila kenyo kita kiru kila jodno marta haban lawan lalet ya kaban kemi man topor ni laba kila jod kunta ni la bu biang ha jaka ki badun kam hakaban kong ya ni song bandan ka kumwei na kinong sang ka sinong ni dan ka jingkerman lemba ka jinge lam jong menteri rekat bat ki executive ka sinong bat seketi ka sinong ki bala shim ni ani ka lat kan ti stang bat ban ailat ya kini kisim maina bat poi hadu ka de put hakini kisnam ba adap ba nadu arja tatra hadu menta kajing pa population la ne kajing roi jo kini ki sim ki do kelapoi kelakot kumba ampuna syu ya kan 4% kan ba men suwa pat kila jan du jaj lama kajing rong no iki de ni poi hakani ka idea la ne kani kajing mut ban dia kali long nomor ba anda ngilai le ikin du ikibriu jangka ICS kemudian International Conservation Service
kabahap ako ka branch jong ka World Wildlife Fund jong ka UN kabakiwan ay ka jing hikay how to snam kumban rew nyong snam chwa ti ngiyo ka jing mut ba ngiru in persyang ya kata ka rekat menteri ngi lang ti ngi represent nam ta kisnong ba kanang bangin yo ka jing tip shu ang kiwi kisin ti ba kordon ti ngi la ship initiative la ne kata ka jing stang tang nam taw ngi hil maina la ne ni sim maina ka ba tip ro ba nang rew but birthday ru state bird la ne state bird bolong emblem jong ka state itu megal di halar kini kenang rim andai la sedang di la di ya ka ni i ba nakau conservation service ni la bu ha ka tu ka platform ka bangi jue don baki we ki social media accounts de ni persyang pa ing la yo ki jing pedep na siru ba tambah kali long no nak ni ka lockdown ba ka pen skilut ya par pai Henry Jinda kamdan kani ka lockdown ki briu na ko World Wildlife Fund lemba ka branch jong ka conservation service in one chini ko makile ako Thailand ko Singapore bat kam tama Burma ru ya kini kile kanang ba kini kinong kai kinong jengok kai ki wa ban so tolat ban chanduri kisim kin wan hak ni kisnong di dakani ka bangile ni tulut ni ho ni ring tulut ya ka po de ka bo de ba di bisa Henry habakut ki ka thong ka long ba nila ban kamai jak po lemba kani bahkan wan kata ka bird watcher group shek ni kitan ti kan wan ra ka cimentoy ya kisnong thau bangin bu la ban bu ki resort ki homestay bat kunjuk ru baki brio ki la ban im ban sa ban ni bat ka ju upor ban lek tu ki area ki bangi la bu ya kini ka sanctuary tang kini auction tour ti nam ta kata kau indirectly ka ka jingle ani kan wan ra ru ya ka la kamai jak po